lo motor tapag kasipi yolo aja mah teru lepaki yolo sekitar 200 meter melone rapi sipinge lepan ni baca surah Yasin ayat 9 waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kalau tu ni asap pulukor ni tujuan nasibing ulangi kupuran ni ketalu jokan ni insyaallah dena tu na tahat tahaki dena na pacan liki ki ko makasingi